Ternyata tilalaki no kas asawa na nakasamsam panagayat kan pamatay na kanayon na naragsakirik na kinrupa na di na pa'y kaya mayada you can bakit na nung naglabas maranatawin na panaganada nilalaki kaslay suntay mauma aglalo no malukoy kunti barkada na agsapol kay sa bali babae apaglasbenta na agsipot-sipot ka Sipot-sipot ka luwag babae ka Luwag lalaki ka di bakit mo palpali iwe nakaadapay paltog na agsipot-sipot ka Sipot-sipot ka manong nurumwar ka Ading nurumwar ka di bakit mo baka suruten na ka amangan nudim to amot pagkakarayam no masukon na ka narigat yan manong baka day takupam kat paltugan na no titawin na nalablabesan yung 40 itirik na agsublit ka banwagan na agsapulin babae akalaslas bangan na sa bare apotahe itikun kunada no nagsasarag ganiti barkada na adalat dati babae titong tunganda Kansyawan da, chikat wadang awan aramid na Kapoy kanot babae, nga lima lang ti kabit na Agsipot-sipot ka, Sipot-sipot ka nuwag babae ka Luwag lalaki ka Ni bakit mo, palpali iwen na ka Kapay bunang na Agsipot-sipot ka, Sipot-sipot ka manong nurumwar ka Ading nurumwar ka Ni bakit mo, baka suruten na ka Amangan nudim to amot pagtartarayam no masukon na ka narigaten manong Baka day tako kong plantsain Agsipot-sipot ka, Sipot-sipot ka nuwag babae ka Luwag lalaki ka Ni bakit mo, sipot-siputan na ka Agsipot-sipot ka, Sipot-sipot ka manong nurumwar ka Ading nurumwar ka Ni bakit mo, angot-angutin na ka Amangan nudim to amot pagtartarayam na masukon na ka narigaten manong baka day takupang natadin na Amangan nudim to amot pagtartarayam na masukon na ka narigaten manong baka day takupang natadin na